said be a oba enyumo be ene takra do de ba no ebeboa ma Ghana fo adehye no memu na obi antu kwampo enko obi manso so mbeko a enye bebretwo ti said wo mu koi na esonte kra Owura Kennedy Japan airto ne nsam so ana osande tudwa eche sei yetu aba ana yeyi kandini bia yenyi kandini a owani suade hunu enya kandini ono no kasa ya tie atwam nko a bi no mode nenam odipa ejina wanim na okasa pawdum za akwai kasa enenam ne dodom ne nam na sianse de sade o hia duane a ehie di entro se atwam osi da bi yembu ya ne ngunu ma bi sa na mom yenhwe kandini a owani suade hunu odwenko akire na ni suade hunu no etra kra jenyi sa nipa no na sa nipa no imprempre wo NPP mu de eyo no onumnyafo Kennedy akompre kun ejaponti na de sade ode to Pentecost asafo manim ewo US abrochiremem no sei na koi. So members of Pentecost, what is happening in Ghana today? If you look at the country around Ghana, West African country, the only country left that has peace is Ghana. I'm asking not to forget the peace of the country. Therefore, we should go for a man who will continue to bring peace to Ghana. It is important. You can make the whole world's money, and if you don't have peace, you have nothing. That is why I rise to come here to plead with you to come together and support Kennedy. Besides, we need a man with foresight, a man who has a dream, change the fortunes of the country. I'm asking again that when you go on your knees, pray for God should choose a leader who will change Ghana. Where things are going, wake up in the morning, see young Ghanaian men and women excited to have visas to leave the country because there are no jobs. Lead in my heart, ask myself, where is the future of our country? Onipa amoti so akasai ayam na shebedwania owo Asin Central abeton peso aso o sanso preso betu franka ama NPP amanyokunu onumnyafo Kennedy Japan ne na motiye National Chairman ma NDC amanyokunu Owura Johnson asiedun katia ya dodo na afa ne General Mosquito ne oye dwemteni peninti wa baba ye Chairman General na onumnyafo asiedun katia se NPP abayo mampeni na nado edianimu na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na chidom no womu ye aban bia ene akandifo bia womu hwe sika dodo o chese o mai sika anaya foto adeda da ono se de aban we edi sika no nyafonyafo no ejanya aje ase de obi akobu obi afaso ubu obi faso sika no udi ne basabasa sa pepe ena womu ye o mai sika na so sika ye nyagu o mai fotom no enye sika ya konya ne baby basabasa na se bibisa ni ntel se obi efa kwati kwanso di ni nyafu sa debi eyenka tie mate for driver for adwumafo obi aton kakra yejeje ana bontoa na nso bontoa yedi be ya adwuma ma adehye na hu sesika no yedi ye bibi eso banfa so ya kwan awdra asai eyeye light aye ni bi ye nya bi enso a enye ye nya papa aya asabia ye ni papa bi no ye siesiem suku a enye ye nya bi enema awdro we ni na no e wasa ban ni di adwuma eme hu sampa ye to na etua no eso banfa so na nso Owura Kennedy Owura esedun katia sanya sa na tie ewa na nado ene Dr. Bawumia amemwemu na mum sika wie ne sika die ngo a ena wo mo o che se aban we mum pre aban presui obekọ na panyi bi pa den den se de otebasim no akodidi ama na hya ne so te sapotro a wakoto onyini yam o twe ne so asese nya wa me abroso na se wo mu sika gu amanum a wo mo cha se gu amanfi a orange ye ono no abakwasam Jesus century na ori a onfa ne nsansa ye de sofi ene sagu nanum Ghana mpanifo yi o che sei wo mu sesika no gu manum se yiraw no mabubom gigraw Owura Johnson asedun katia se NPP aban amemwemu katasosha no akosoro dodo enchama sika wi no akosoro dodo etobinya kwanya bi kotena aban atena ye bi ana aban ma ni dibre bia na ofesikan sa ada obewi apan bebom no kofia sa da ne ma obia ya chibom kosua no anchekura na nyadu enye onu ezanze zigawa amre no wanya enti Owura Johnson asedun katia sai enuma weni na no okikesie ni a
wɔn ha Ghana papa ɛno sa so nti wɔn ahu sɛdeɛ ɔha ne tie ne nti ɛwɔ sɛ wɔpɛ anoyie na anoyie na ne sɛ NDC amanyɔkɔ no betumi agye tumi na afiri MPP fo nsɛm sanse agye tumi ne firi wɔn mu nsɛm a ɛnya de wɔn betumi anya nyinaso bia ɛde awie sika anom de adi ɔman sika ɛno nti Owura Johnson ɛsi edu nkatea ɛhyɛ NDC amanyɔkɔ no akitaefo kutupa sɛ wɔn nyiri wɔn ho nya dwuma wɔn so wɔn te sɛ mpran foforɔ akɔ ne mpran nkyɛn ɛna obi tu no nyom sɛ abayewa a boyfriend wa kona kotie n'anum asɛm a okwan kogina ha te sɛ odwan sheki wo ho show bibi kyerɛ wo boy ama wa hu sɛ wani abie ento Owura Johnson asedu nkatia sɛ NDC mabunu no wɔn so wɔn te sɛ de makɔ wɔn mpran foforɔ nkyɛn na omuntumi ndi tumi ne mfiri MPP fo nsɛm na ebedi wɔn nsɛm a wɔn na betumi akora sika na toto nneɛma ye ama Ghana ntama pa epese efira yedi epese ye mbuntu epese ehu no ni na atumi abam Owura Johnson esedu nkata di nsɛm we ni na tudwa ɛwɔ tachiman ano no abono East Mantam mu wa abramu de unity work nkabom na ntia hyehyɛ so ɛde tai tachiman South constituency NDC amanyɔkɔ ni nipa unity ɛne ɔmanfo wɔn mu nan wɔn kan bom ɛhyɛ didi wɔn nkɔmɔ de na ntia hyehyɛ so ɛna Owura esedu nkata ɛde wei ɛtudwa Monim say didi wo table so na nkasa egugu fam na kraman ba no de nani kire table na se no ɔwe nkasa no wonim say ehunu aduane esi table no so owu kura efisa ɔno no ampropo na egu fam no ɛhɔ na ɔhwɛ eti ebɛsrɛ MPP for edi ɔman no sika na ni esi table no so a wɔn fan prepare no ɛnto ma wɔn de tosu mienu de yɛbɛka bɔ mu aka sɛ oni ani mu bia no yɛni nachi na ɔnkɔgye mmra onipa amote so akasa yi ɛyɛ dwomtani panima NDC amanyɔkɔ no Owura Johnson ɛsiedu nkatia na nanu si yapɛ ɛna Bono East Regional NDC chairman Owura Yunas Owusu yadodo na fa no UNESCO ono so di tudwa sɛ inshallah ɛyɛ nyame pa afipinu ni aduonu nan ɛwɔ December bosom ne da ɛtɔsonso no Ghana foni na to santen one logo lie engoto aba no wie no na Owura John Dramani Mahama bolibam boy de hye ono asan di nkunim am ye pagya ne nsatea de sɛ de ayi freezy obrimo bi ne ye pagya ne sɛ wona odi nkunim ne ya pagya ne nsa ɛkyɛ Ghana ne wiase ni na sɛ Owura John Dramani Mahama ɛna aba be president ɛwɔ Ghana ɛno nso Owura yi ɛde ne nsɛm ɛne ne nkyɛmu no ɛde peso abra na ɔkasa nsɛmtwɔfo ɛne yansam yawa yɛtamsɛm ne bi egu amaso yenti 2024 elections na ye kono kwambia so John Dramani Mahama president wa Ghana ha na ze balisa na Christopher Bayiri so akoya member of parliament wa aban mu no tifa ho se won na sa da no ye bebe odin MC ana DC na se ye bo odin a asama members a ombekọ akogina ho no mato abama ho no omo be ya hefafo na sa me no ombeje watuma na se unim se omo koye MPP for na se omo nje wontumo dia fa ho se sa da no na ya bo odin nti wo sore na wa bontoa e de adi o candidate a wo ye NDC ni no na chi na won we na da no ye bo odin a wa ba na wa ba beto aba e de ama ma ya je watum preko na wa be ye MC ana DC wo won pesa wo so na o constituency a wo mu no ezu eno no eyezu eyeza emefa mia onipa amote so kasei eye Bono East Region NDC chairman Owura Yunas Owusu ya dodo na fa UNESCO nene enabusua amote yi metoa awia premtobre Akan Kasiebo no so na meka wo se wasugusu ya wutie de edew Kasiebo ewo Ahenkan FM wati wasum fa wadwenkyerɛ fa 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp baby abeto fa bia no mekenkan we edi amawo ani die kwan so na mobeka ya nano ebobo sumene da etoso aduonu baako na eye Ghana mampeni odi nkan babedi oman so osagefo Dr. Kwame Nkrumah na woda enu nti yetusi wo se eyafofida enema adwuma pa ene dimpa ne modemo amama Ghana nti afibia ye woda baako ede kan no na sada na ye wada na ekuo bia efe wo mo democracy hub wo mo ye nsusuye se nka ombe ye oye kire
oyetenu edin da so eye occupy Julobi house se engranfo no anya wadini a Julobi house na se odi batwi kasem a yekoto ahye akromfo efie no so na se efie na Jubilee house no na se akromfo se twum wa de zama ono oguo no ti ehonsam wo mu frase ye wada na sade na oyekye no ene sade mabru nani abre baby omuso omode kɔ ena police force dabi we de nya de bepene amana ye adwuma ansa na wo mo krata entomu frase no ye bechichi bi eno ntenkoda ema ne enwe ne se sada de oyekye na anye de egigui na egigui ya no ade achi efiada no wo san eye sombe ye bim saa na fuamiensa enu anso anadwoko enu anadwo wo mo ye oyekye ne bi na enu anadwo de no ena Ghana nyumtuni ba kwa wagidin pa wo nyumtuo mu wadi nyumtuo achi ache ani di ankasa edi Livingston eche satekla abozege satekla Livingston eche satekla adodo na nim ni se ye fe ni Stoneboy edi no ko kan adehia epie ba bontin so mo ye occupy Julobi house no protest no oyeche no odo ko kan won mo na enumu na onensam twofo di nkomo na ochese Ghana asei na omanimu ayeden emu na ya ayeden no enka woma eni adwuma yenku ana woma omuni na Stoneboy so omuni na ho papa womu na ahocha ne kan womu pa enunti ena ma opraba bonten no na oka ma obi ati ase se oyeche no no so di no hwadim no Oma bontin so baba yo yete no enam NDC ni binti ana NPP ni binti ana manyoko bi anti na mom Stoneboy so yete no de no agim no Ghana for ye dio ene Ghana for asetena omuwom ene ono ankasa so asetena owom ene sede omo ani mo ya dinti ena amu apu aba bontin ono so eyo yete ni bi na o ka kire ampan panifo se wo mu tutu nyoma ye na sede ne oma ko die enye Ghana for you na ni baba ko be bwana ye ni bebi ako bi o ma he ya na ye wo it is a menu anumo enemy sisters nemo ye nyina ya back together na ye hu se bibi e ko so na se we are all concerned indeed na se ye betumi a e se ye nyina ye bo sie it's all about support because ye nyina ye bre one way or the other ye hu di e ko so no di en ko so ene di ye be kan di ye yenka ye me pesa bi di tumu ane se me no min jina ha in the name of NDC and I mean jina ha in the name of NPP and I mean jina ha in the name of any political party but I stand in solidarity to support any day the people of Ghana because me to be there Ghana whether you be fixing country whether the hashtag is fix the country fill the Jubilee house fill the Julobi house fill the National Stadium fill the anything no first and foremost you know there Ghana for you know you feel the same thing and I mean you japa and I mean you say yeah you marry na so I say marry na because of the Bahama because of every embarrassment to say what aye critical onipa amoti nini aye Ghana nyumtuni ani di ankasa de Livingston eche setekla adodo na nim se fe no Stoneboy ewo Ghana nyumtumu nene ena mote ye no na wan fansi wo osanto so ka say we ya ono anya kukuduro epu aba bonten a wabeka Ghana fo epu ba bonten ye oyekye no obi tia bonten obeka se an anyumtufo no montumi ama ye oyekye bi no party nti wom ye party ma obi beka so ebia nyumtuni wa ma oyekye binti oye NDC ni nyumtuni bi wa ma oyekye binti oye NPP ni osi da bi mo ye sanu man mo hwe nyai ezan se bia bibi ntina nipa nkwa wantumi ama meka ho eno ncha se so okoka te nipa no oyamanyoni enti no ye che no ama ye bi no enti no wa obeka kasansam no ana sanu man na ekoso Ghana no owura aye fe no Stoneboy esre Ghana fo ni na se yenhwe ne yenhwe ho emfisi ade no stigmatism now you stigmatizing musicians say every BBC see that who musician not just or your political you better day and I go to meet your presence you better day and I go to meet your seeker and so they are supporting 2 months ago and I'm also because Kasiebo host I'm out Papa the time we get back for we spent thousands of US dollars to make sure say you're there the best is on your man and you see that's not because me a government me a MP but me want to say me go for me now so proud of and I want to say it's running in there upon YouTube I am wearing
nipa motini ni aye Livingston ete setekla adodo nimse fe no Stone Boy endra oye che koso e won kran anwumire no ode no ko gym ena mote se ono so de na no dinsem etudwa metwa awia prem to bre akan kase no so na obetumi do adwen trafa 0533 898915 0533898915 text message and a WhatsApp making kind among any dear coin so na oyeche we ya nam so ama afi de Ghana Police Service so e de cry taba bontin se de din kan bo mamane no esan se da ya wada no move fast no police for ekwocheche ade hye bia na ano odin omanfo kasa tie pa na police for e de cry taba bontin krata no atifisem no e na wo mo che say police for asema wo mo woka efa oyeche kwaso na fam yansantem ano no ye Democracy Hub Group e de hye so no asema e woka fa ho ene de nam atifisem eno no na krata no mambo no entoa mako enum edikan wom say oya kire kwaso na fam yansantem no Ghana Police Service ebesre womanfo ene Ghana fo ni na titi wom ewo enkran ana womo tai edi dwumadie no achi eye oya kire no bi say wom de ade na omo ye no eye wom adwuma ene de hye wom kete say wom nye ana de yashom kete say wom nye ena womodi hu dwuma de Ghana mra no eche wom police force wom nye ena mo ye entino ma obia ehunu se police for ha adwen etosumienu wom kire say wom de adesrede ne achopa koma omanfo ni na wo bia da oye kire krenkren to krankran ohukoto chema ana ni police for konya watimi wakame no o say wom de adesrede ne chopa kwama sa nipa no wom sanso etwaso na wom kire say ebiem oye kire ya wom ye yin womu wia bibia wiese no womu ne organizers no womu a echehye nneoma ye oyeche no police for ne womu ba kodin hyemu na womu edin komo afi nso womu san eto aso ekan biem se Ghana Police Service womu ntan nipa bia wo Ghana police no womu ntan nipa bia wo Ghana na ena afi biem so obi ye oyeche a womu ni se o nipa we nti yebe ha no ana nipa we nti yebe gya no oso mu ni saade no wo ho esanse woma ye oyeche bebre wo Ghana ni na police for ebon ho ban hwe mane kooso nanso de ebe ha dwen ana de omra ne hye wom se wom nye no eno no mo ye ntinya se police for etan obi ana police for do obi enu mu chi obi se da bi da entesa ewo wom emra wom de adwuma ne mu na no krakra no eno mo se wom besre adihye ni na Ghana ni bia se monkoso ne Ghana Police Service endin sawoso se de be ya na fufa da wom ntem ene afi kabima kabi amemu adidi dwuma omam no wom be hyem kena ama asomdwe pese ekura din na e ba mbon so pese mu ye den no emeye man kronkron Ghana ye dono no atumi akoso nti police for e de adesede akwam obi bia se yenkoso ne wom endin sawoso na kabima kabi bambo ene asomdwe no empeja ne ntemapa anan koso nyina pintin ewo memu Ghana Police Service kratom de ba bontin onipa ne sashase Grace Ansa Akrofi ono na ye Assistant Commissioner of Police osanso director a ohwe public affairs so ewo Ghana Police Service ono ena ne sasha krata wi ase achim apradi krontin hene akasa atu asuafo wo entwaso school titu ne ma no watu wo mfo se wo ntwom emfiri empaso agudie ho adenti ena nana ekasa asemi midimu nchemu enam na ansa na no Marshall Beauty and Training Center semenkantrol se ope baby asiesie ho ama ho ye fe aya akono a eye Marshall Beauty and Training Center me ye bema enya san kamilti se de matwa no down flat na me de abaga kra biamu no enka meko Marshall Beauty and Training Center nchen na so bema de ye ko barbering shop enu nti no barbering shop ena me koi na oyo oba na peso osiesie otin a o no be ko Marshall Beauty and Training Center emati etrebia sa wona mpo oba na oni tresta ode na ma otumu hwe oti kwankura no na wanwene de be fata o kama na Marshall ode amaw enti Marshall Beauty and Training Center ono ena ebu adi dwumaso wi ede boa achim oda udu ba bia traffic light no na o ma ne yesede okọ nursing training school mo no mo na eho ubenkum so ena obemu Marshall Beauty and Training Center me patro Marshall Beauty and Training Center enye etrenkwa na obo
makeups so be rero nanti pedicure ne manicure sanu mani na oye wo nails a be hye ni na oya ama ade bia ema nipa wo ya kono ema nipa ya attractive ema so obi na mo no ma otwe nipa foforo titu ne ma no ema no e wo trick bia wo mo de trick mema papa hwe oba wa boni ti kama na wa shatade ono a hwatade odi am sha me okay na wasan so de toma abia so na ma ohu mema bebre se mema du ehu na emu wotwe anan kron de ebetwe wo mo e kyerese den na ho aya akono ni nti so pese ho ya akono a eya commercial beauty and training center obesiesiu ama ho aya akono a wakono na abeye no nso entu simtidua na nso ebeye nkrofo akono papa nese no wa antra nyankopon limit omowre uti makeups bibia obene kama ebetwinipa na nso entra nyankopon limit tie standard one Marshall Beauty and Training Center san training ko for money adwuma we hu de busume kakra bi ntem na wa ben e wadwuma mu na wasan ama obodi nkrata enti frɛ no 0208 309581 0208 309581 ana 0244 171667 0244 171667 na Marshall Beauty and Training Center edi nsawoso Rich Electricals ene ewiase ayewe efia yatim bibibia yeyi light frima asem kase beba si edum light seconds kra na ewiase anaga na ekumo enti echese light abeboa na se wasi dan store ana company bi open light ho nneoma papa betum dia woya edan no ama dati bi yanko kase eja tom eja na etom no woya sene nneoma ede woya no enye papa onti bi ta Free Rich Electricals ne nneoma otonton eye papa enitino se wo be wa ya odan a company ana bibibia ko ho no mokototo eho nneoma afi wa ya wa wie no nso obu onma ne bobs ope bobs ato la ope foreign one ana say ya idea ya yusu ya bi enneoma odo otonton no pop light or corner light wall light ring light chandelier light different colors different types and afi nso owo boba ye charge ene de yen charge ene nneoma odo bebre nini na no okọ Rich Electricals a obenya bia to ane bo efo papa Rich Electricals me kyeremu a ebiem se okọ na kache a nneoma odo bi te se plugs socket eba no Patrick's box eba no conduct box circular box nini na otuntun bi enika sam ne say ye wo fa na yen charge Rich Electricals pe ene ton bi the whole town enti titru mu amwo nkro kitu an light ni mu no me kan for Rich Electricals amamo munkoto bi extension board awdu bibia no munko Rich Electricals ade fa light ho de ehwa ena yeko de den so okoto ade a ye electrician obe fix na free ede amount ena o bulbs bi nso a to say street bulbs yi na se problem abamu a oba won be repair ne kama amount achim odan estate womne war Greens Pharmacy and odan kromu pe me pacho fra Rich Electricals e was 0591 651 688 and 0241 666 508 0241 666 508 na one Rich Electricals in the ensawoso kofata motus one no enkasa Mwa nyame adom matototo kase ba kumienu miensa amode mankrofo ye adwuma ana wa ode a ode ye wo up and down ye wadwuma no patro se engine no etetewa kufata motus koto engine papa preku we ye pre papa preku to papa preku na wasumunyo ezanze car de eno ani engine se car ye car no eno ani engine ye engine nya enye car eye konku keke ena adenam timpato engine no kokoto free kufata motus type bia ope V8 engine Nissan engine spare part engine Sonata chemizo spare part engine and ope spare parts obenye biato Sonata Toyota cars we na engine ene spare part no obeko kufata motus na wakwakoto efri wono kufata motus ewo aboso kan ewo nkran na enika sam ne say ono no engine no okofa free straight baby a factory on mo ye no straight angasa eno di free be free abrochire nya Ghana ho Ghana yenye engine odi free abrochire angasa factory on eba ento de ba ebo no ofom ena wosanso nya ne papa mu eto
efri kofata na kachi enti kofata motosana odo ho bona aze de watwe nyankopon no wasumudwo pam enti frɛ 0302 689 689 0302 689 689 kofata oyochini people ofrachi bontodi ase fri adwafo eni nkro bebre so tino oni ni nisa osawate man na ye man obeboa wo amwanya engine papa ato okem afi Ghana adeshimama metwa mensem eso na meka osa kase yi wosugusu ya wutie ewo Ahenkan FM wate wasum meko achim aprade oko achim aprade krodion mu ye no achase mansimu apoe mantemu a kronti hino wa achim aprade nana efa amoama ya otosumienu watu emai wa womo entoso school mu metre SHS watu omfo pa se womo ntwom emfi empaso agudie hu esan se na nahu de wahu entina okasa azemi na na tiremu a etumni bi na ba achim aprade a na so bi ekobobra ofra aprade na okobobra na so ba na okasa o nyame adome pese menya me hu kani enti mepe oba so ofri mi krom aprade na na se etumni bi na nkofo kobada omunya bi esan se obeba na oba obehuni bia no onkuta hamburger na obomotobru metrese ne ba nkuta na otwena na se odna bia nachi ohyenachi na se awo no empro awo no na doso papa ewa aprade wo nti so obi aba se bia o mani dabai we so ngomra no awo nti bonsa afi na awale no agija eno nam soma na nampo ka se ayemfo kotena se eyese ne de pa na betumi aye de beka enkrofo bu mama awale akoso esanse sa ne mani na so atekra enti na no se atumiri bi wo mo sesan kwan wo mfa so ye yi na wo mo ye ne baako no esanse eye baako de na se nipa baako pe no dom eneba ti wo mo ye nsakraye eno mo keka eye ne bubom ti esi obekwa prado mo ye yi a enum ensia ede kɔ se de be ya ensia ni na ho dom beba na dom ni na ba enumu na na kyerɛ sɛ wɔm gidi sɛ nkɔfo betumi ahyehye wɔm ho a ebi betumi ahyia tena ware ama aso abapa enu nti wɔm yɛ saa nneɛma ni na ne saa so nti de ɔka kosi ni sɛ empriwanyi nsɛn ɛde empomagudie na deba enu nti otu emai wa futiti no wɔm a ɛwɔ entwaso school mu sɛ wɔm ntwom mfi empa agudie mu wɔm ntwom mfim ɛna mai wa wɔ SHS wɔm asam de meka ze meka ade bɛkyi oko form 1 na tade ochin Roman sister odu form 2 a na opejaba odu form 3 a asa de o twansu no na wapeja kwosoro kra na ededa ne to ase na ne siremu na gu wono emframa fa na fi na oka se na hem na oka se na hem tade na tete enti wo mo ya sanu nso a emema ba ma so de na ni chia no no abodo hey obechie dizia obefro dadao ama olai ayobo na otwa wontro so esanse atade na wahye no ene adwene se de otie no otu ni sintidua nti okan bia se de be dadao ama de ohwe fru nje no watumi anya sansa atade a wahye enie bia wo dan na di no enu ntia na nana kan se wie no se ebiem emayo amwo SHS nso se be ma bi fro se oye olai na ka chen se ontumi ni so lai we de omfa so emfinu bunani nchese edwe neko na otu wo mfo so mo yiro mo nko school na munya dwuma pa bi nye na munya dwuma pa bi ya munya sika enu mu ena beboa ma mo betumi a kire o me pebema wei na ma wawale ene wasetena mu ayede ayehwiam achim aprade krontin hene na efa amoama ya otosumienu na futuo ya odema asuafo wo SHS awodro titru ne ema no ensema do de tu dwa no sei ena okafa no yentie no de me pese me kire nkra ne se school no me kobi ne mum manya ne se de na me pe no na braska school ma na mu se maya no omu ye GHS bi kra onko school no bi kra na akwara hye na chi nti ubonso bi efira kwantu no ba na ose wo abrantie wo boni degree wi obepa oba bi woni kroma ware a obeba no na jese saa ma na ope no onya bi na eno na ema yehu se we na saa na tie dia ya aprade ya bekeka ya yi kura bububum na jese ama ye nyina bihia obitumi nya ne dofo saa bre no na bo se ncha afi no kona wi na so asumasi be wa asumasi ba eno na chi na ehu se nkura no so no omfo om enko school na se de tie bi omtumi ko school na ebe ma kura na hu ne benkum ne nifa na kese obi daadaa na wa hu ne opa akire eza semrantie
tie from us brana me your lie the word lie no so mo tie ase o se brana me ntwa akohwi nkyerɛw na ɔno so akodwa na ɔtwa kyerɛ no na ɔne na akɔda ade akyi na ɔno be ma ne de o ko no school papa bi o wi a wo no school no awantumi ankɔ no o ma mɛware ɔbɛka kyerɛ sɛ kɔware awuraba kɔware na sini ana se teacher ni nti wo se school ni ate se na o se mimi nim no isan se de pani tiwa ohu no abɔfra gyantenten ohu nti na o se me yɛ den yɛ futuo fasa kwanyo se di tu ɔmfo sɛ ɔmo hwɛ ɔmo abrabɔ ye bibia wɔ ne brɛ asankamfo nwoma ɔ bible nti ɔmo brɛ nuru sɛ saa godie mpani godie no ɔmo di ɔmo to ɔmo ase no ɔmo kɔ school ɔmo brɛ ɔmo wɔ mi ɛyɛ school adesua na so ɔmo sua no nya baabi si a ɛne de wa na ade ho be ma apɛ na ɔbɛ ɔkwan baka sɛ ɔde ɔbɛ ma no ɛne da ho no SHS for ma yo empoma godie no womani gye papa womani gye pa sama na na ken onimdi wa hunti na ɔkasa no enti yɛsrɛ mu muntie na na afutuo yi onipa mote sɛ ɔkasa yi ɛyɛ akyem aprade krontin hene na na ifa amoama ya ɔtɔso mienu ɔne Ahenkan news ɛna edin sawoso ma me nyina sɛ na memfa awia prem to bra kan kase de mensa so ni na no emfansi na memfa ɔmanfo adwenkyerɛ ba ko mienu a aba ento akase no so emfema me ma kwan sɛ obetumi do adwenkyerɛ na fa 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp and afi so Facebook live and also Ahenkan 93.3 FM na odi afa hono mo aba sakula man minkenkan me message say KK kaswa o say owo America Town Kenke House aka Hawaba na o hwe kase no through Facebook live o say still nothing will change. Dr. Baumia will lead the NPP to break the 8. Almost more than Dr. Baumia ne betumi age NPP. Blessed Sun Mampon 2 p.m. say Alan Chamatin can do his best, but no matter what the situation must be, NDC is winning hands down. Inti ne dia no we de muda ho. Into ojase nchankoma onumnyamfo kodwo bonsu former Kumasi mayor nkokwa akopre so betu franka ma NDC a amfa uchiane pa ko mensa pilatu so say ye onumnyamfo ochem aboade na oye mrashibdwani ewo bantama wadan benkum so na nyankopon emfa ne kra ensie yi papa osi otia kwali krote abaton peso so incoming MP onumnyamfo oni noite uchiane pa ko mensa pilatu die eno no we see good afternoon Ahenkan FM ayiko odi free achem aboabo na nakua mo aboatin edi free Ablekuma Central aka Dr. Baumia is coming o say Charles Nkonkoma Jefferson Kwamena Saki ene Mami Afia Akoto na womo hwe kase no Facebook adarment baabi omwo no kasoa ene nipotem womo hwe kase pa na adusi poku o say se Alan Chamatin be resign yo se on resign yo obi anim Dr. Baumia is the best candidate to lead the NPP into the Ormian for Canada Japan and Nkofo Kano and the woman money engusukra osi ochia kwa bena ampofu appear virus or your managing director ma State Housing Company Limited fantastic over for sunsu fi sehwe asanwe so o se osro mampani na nado dan koku fuado se onjai woma eye oye kire na omasum enjo wo adenti eno bi yo ye kira mo tete no o se 1992 o mampani na nadu ya no meye mampani o ye demonstration bi a ya tudi se kumi preku na ye kumi preku na no den kra chin se de ye ko akronfo fie kumi preku de okun afiri asikura na we de akronfo ye so ye akronfo na ye akronfo ase na ofa hundwane enti de aban ne ye no onkai se waye de chin san pen enti de wemu ye enye bibia e wo se oma wo musi omo kwan fantastic over for de eno no bibi kaswa ono so edi free kaswa opekuma o se ni di ba kon so de hawanie onabo hawanie ayo amiskos pelele enso de ne dia ba se o tipan great news by all standard happy birthday to Obapa Trifina Jemfua Esidua o kaswa o se nyankopon sho pa shama ba Edna enso se please is ejapa Eja pataku in the country. Obisa say o say is eja pataku in the country. Okay.
ko mensa platu madin kan board ya so di fabric kuma central maboso master planner junior kentampo onso mahu de no menko SMS soy SMS oko achimu wantia ahimfe no opposite pepepe babia Charles bra Charles repair moto no me ofa the whole Ghana ono pe na mimi din a eye kwaku KWAKU no ono pe bra Charles osiesie moto wanchi ono nko obodi ni se kwaku enti kwaku manya ne tiesa wone na napo onso ye meat pa e wone nchempe otuhwa aka otuhwa meat pa otuhwa ewie michia mo papa magikase na atum guna ya mutie e wa achim wanchi medamase Christophe Electricals o achim odan nkwantanum onso wa biem se deja ya wutie kase pa Christophe Electricals ya daso ho yayi e wa achim odan akamani junction onso wafo akase no so wutie papa ewie ya dase mo a magibre 80 ninano ya demase ya disi anum sei na mi producer DJ Kobiki osanso dimiko Facebook live Billyman technician on duty me din edi kwaku enin kusi buodum Kasiebo na si misi achia opi me maumo ni tie Jack, mama no undin komobi. Udim say chrome hardie. Se ban say yam printing and tadia papa pandia. Eye Color Studios and Digital Embroidery. Ani, me say Color Studios and Digital Embroidery. Now tie, samoye jume kubi. Corporate institution and now organization bia. Mo pesa mo printing tadia. Mombra na yen kwamu yopo. Na ye school crest, church Lacoste embroidery, school Lacoste embroidery, fresh taro embroidery, police uniform embroidery, cap embroidery. Eche na ya show